Shisngi shwa katarik baka sarkar jala kalabu na kabenta ki basyong di jing di halinti yat kejat bat harut surok lani ki hoke sa Kendailan banken ria syaki jaka ki bala penkre yaki daga sarkar na kalyang ki officer ka Shillong Municipal Board SMB haringkat ki bor pulit ke East Khasi Hills District hak arpoi terigu naitung arja arpusan kila penlong ke jingkenra Certificate of Vending COV na ki hokes hak katai kathan. Kini kajing kenra kala long ka bayat nanti klem dadan kanu guhuri hura hakabala la ban saki babon na pedang ki hawkers kila say laki Certificate of Vending COV ban pensisha syaki officer ka municipal. Kumban syukro ka sarkar jala dang hakitayo baladam lingba kajing ai jingmut ka town vending committee kala dap penbanapat ba lingba ki kor pensawa lani ki tinghung hakeleng ka Kendailan ban betha yaki hawkers but vendors bagi day ban kenriak no syaki jaka bala penkrek ka sarkar kum ka vending zone hapo ka arpo artare naitung arajar arpusan. कितना साइज? क्या दो दीदी? Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.